Hey, I, up. Angin laut di Tanjung Baru. Ayah dadan paling mana? Bunda Leli. Hawa bang. Ayah, Nganter muda kasih sih. mundur dimin lagu batur. Kok lagu baju mama kok subuh. Apa nada yang mama nada yang lu gaya jaya anu bangker. Kok Juk lo apa na Erna lah saudara. para remaja Kepasikan ka mama daengnya. Apa na Erna lah. di basisi kaler kota Karawang. Wagendo TV Kang Haji Taim aya sinarasi dua. Tendang 50 bari ningang pamandangan. Komisi Belendung komisi. Mama Daya lu gaya jaya caracan. Mama Ida bos PM Aceh. Aduh apa yunang. Iya. Kita coba ada rasa mamang. Apa? Kita coba ada rasa katresna. Kita baru ada rasa ada soglong ada bakir. Ada dang soglong para patan. Kita coba awal agar kebudak kasih sih. Pasakas Adit Bang Lima para wisata juga para wisata. apa na Erna? Apa cita impo sinar asih Dua sinar asih. di basisir kaler kota Karawang. Apa na Erna bang barang saya Ngobrol di basisir kaler kota Karawang. Tempat tendang bari ningal pemandangan. bel Mama Nadimas bos modal koranci aturan kapayu hormat abdi Tasti Cibenying. di basisir apa neng renang bang bara leuweung apa mandang Hormat Adi Tasti Nungora. nu datang Salingkuh we Bapak. mari marawa iya pinggang papa ya pangapan Hormat Adi Tasti Setor Bang Emok. Tanjung Baru ngantar rasa kayak mah Eok. Tanjung Baru ngantar rasa kata senang kita rasa rasa kata senang. Mama Intan, Mama Daeng, Kapayun, Angin Erna, Bapak Wiwin, kiri kau. di Tanjung Bangan Bapak Wiwin, Nobade Hadat, suka maju. Bapak Wiwin, sayang Majasari, Bapak Wiwin, remaja yang Nobade Hadat, Bapak Wiwin, sayang 12 Agustus. apa Wiwin remaja yang ngebada aja sayang sayang deh. Bapak Satgas Adi Apa Nobade Wiwin Hadat. remaja yang ngebada aja Siap. di basisir kaler kota Karawang. Up. Cuma dari bager Keprok. Ayah di Dada. basisir raya dadang Bekel. atau sayang aturan mana sayang Padi Golun. apa na euy Padi sinar Aman. asih dua Padi Aman. apa na remaja yang ngebada aja Bapak Pam. Mama Intan Luga Jaya. Mama Intan Luga Jaya. Mama Daeng. Mama Daeng. Mama
Taim Mama Sinar Daya Asih Lugaya Jaya 2 Nyatuna Apa Adu Taim Sinar Asih 2 Mana saya Kang Haji Taim Apa Erna Sinar Asih 2 Tidak Kang Media Para Panuhun Irma Jaya Barajan Sayang Bang Medi yang punya Pantura Sukamani Uyut Dapur Kang Haji Taim Apa Nawin Irma Jaya Bos Sinarasi 2 Mama Ida Bos BMKJ Anu besaya Mama Ida Bos BMKJ Aur Gelis Mama Ida Lebar-lebar tuh Irma Jaya Anu Uyut Dapur Raja Pola Sesepuh Keong Mas Mahadi Taim Lugaya Jaya Anu saya Kang Haji Taim Kang Haji Taim Bos Sinarasi 2 Mama Intan bergoyang Mama Leli Bengkel Rio Motor Bos Butik Bos Butik Bos Asri CP Keong Emas Iya Kang Haji Taim Bos Asri CP Keong Emas Apa Nairna Bang Baralowo Asanta Sadin Bang 5 dan 20 Apa Rais Bos Sinarasi sayang Ya Haji Taim Apa Rais Bos Sinarasi Abang Medi Bos PK yang punya Pantura Sukamandi apa Nagugu Rais Bos Sinarasi Madaeng Mama Ida Mama Daeng Mama Daeng Loga Jaya Mama Ida Bos PKFJ anu Mama Daeng Mama Daeng anu sayang Kang Oman apa kita Mama Bos Sinarasi 2 Mama Daeng Bos Boda Mama Pia nu bare aja Bajare di Kabadon Mama Eda Mama Jobin Mama Jobin Loga Jaya Mama Ida Mama Ida Mama Ida Iya Bos Asri anu bager Oi geus jadi tradisi Bang Medi Mama Leli Mama Leli Monari Bang Medi Bos Asri Keong Mas Mama Dayang Bos Asri Mama Dayang Jaya Mama Haji Taim Mama Dayang Lugaya Jaya Bos Asri Bang Medi Sukamandi Jaya Bang Medi Sukamandi Jaya Bos Asri Bos saya Asri Keong Mas Bos Asri Keong Mas Bos Asri Bos Asri Keong Mas anu bager apa nawewe nu pada hajat kue Jumaah pada wewe Mama Elis Mama wewe nu pada hajat kue Mama Elis Jumaah Bos Sinarasi 2 mana wewe Bos Asri foto saja mana Erna Bang Baralawa Bang Barakota Bos Asri foto saja anu sayang Bos Dayang deui Pak Satgas Adip Keong Mas Pak Satgas Bos Dayang Adip Aja bring kepada hajat Kuhu kata Kuhu kata Kuhu kata bayar Kuhu kata anu sayang Kuhu kata Mama Ida Raja Bos Munti anu bagus abdi mawa Mama Ida Bos PKM Mama Daeng Dina
jasad-jasadin anu bageun ku tali dunia